Ima li šta ljepše od djevojačke kule noću, simbola Uskudara i Istanbula? Gledam i zamišljam konture poznatih građevina obavijene tminom na drugoj obali Bosfora. Sutradan na dnevnom svjetlu vidim ih uživo. Topkapi, plava džamija, Aja Sofija na komadiću zemlje koji je promijenio tok svjetske povijesti. Desno je Sulejmanija, pa Galata Kula, a onda novi neboderi koji se ne uklapaju u romantičnu sliku Istanbula, ali neminovno čine sastavni dio njegovog pulsiranja. Uskudar je i mjesto tranzita kopnom i vodom, ali da bih upoznao život u gradu, valja prvo posjetiti mjesto gdje žive mrtvi. To je Karadža Ahmet, greblje koje bi se prije moglo nazvati parkom gdje rastu stoljetni čempresi, simboli Osmanskog carstva i gdje počivaju generacije stanovnika Istanbula i drugih u poslanikovoj zemlji na korak do raja. Mezarja su sastavni dio života Uskudara. Ima ih u svaku veću džamiju, tako i uz onu Rum Mehmed Paše, vezira grčkog porijekla. To je prva veća džamija koju su Turci napravili u Uskudaru 1471. godine. U jednom krilu džamije boravio je izvjesno vrijeme veliki sufija Aziz Mahmud Hudaji. Džamija se nalazi u ulici iznimno lijepog imena, Sretni Tren. U svijesti Uskudarana još živi duh Mimara Sinana. Po njemu su nazvali čaršiju u centru, nekadašnji hamam, a on je sagradio i dragulju malom, Šemsi Pašinu džamiju na koju ne slijeću ptice zbog jakog vjetra i koja je umjesto alema imala zlatno pero i mastionicu. U dvorištu džamije smještena je i gradska biblioteka. Kad se Uskudarani zamore od historije, zapute se na Čamliđu, vidikovac kojeg se vidi dobar dio Istanbula. Vizantijskim carevima Čamliđa je služila kao lovište, osmanskim sultanima kao izletište, a brojnim pjesnicima kao inspiracija. S ovog se mjesta vidi i most između dva kontinenta koji danju izgleda grandiozno, a noću istanbulski svjetno i romantično. Omiljeno mjesto za izlazak su i brojni riblji restorani na Bejlerbeju, gdje svježi povjetarac Bosfora i ugodni mirisi sjajno pripremljenih morskih specijaliteta današnjim stanovnicima pružaju ugodu kakvu su nekad uživali samo osmanski vladari. Iste večeri svjedočim neobičnom prizoru. Sviknu da omladina iskazuje ovakvu radost samo nakon pobjede fudbalske reprezentacije, nemalo sam iznenađen kad mi prijatelji pojašnjavaju da se ovi veseli mladci u stvari raduju zbog odlaska u vojsku. Turke ne zovu bez razloga ratničkim narodom. Dani su Katebin festivala, grad ukrašen zastavicama i posterima, no do večernjih koncerata, naja i folklora krećem u obilazak objekata novije turske povijesti. Kasarna Selimija kao simbol vojnih reformi u kojoj se nalazi muzej Florence Nightingale, utemeljiteljice profesije medicinske sestre. Željeznička stanica Hajdarpaša izgrađena je u njemačkom stilu 19. stoljeća, te spomenik koji je kraljica Viktorija podigla Britancima poginulim na strani Turske u Krimskom ratu. Sve simboli nove ere koja će Osmansko carstvo ukloniti sa svjetske pozornice. Jedna od džamija koje simbolički svjedoče dolazak nove ere je i Ajazma džamija. U njenom se mezarluku nalaze jedina dva janičarska mezara preostala nakon što je sultan Mahmud II. Godine 1826. s lica zemlje izbrisao sve što je na njih podsjećalo. S druge strane, Ajazma džamija jedna je u nizu džamija koje su turski vladari podizali u slavu svojih majki. Ovu je podigao Mustafa III. Iz zahvalnosti prema majci Mihrišah Emine Hatun. Fascinira grandiozna jednostavnost njene konstrukcije, a posebno detalji klesarskog umijeća kao što su kamene kućice za ptice. Ova bi remek djela svakako trebalo bolje održavati i temeljito restaurirati. Džamija Činili poznata je po svom fascinantnom interijeru.
Plave keramičke pločice iz Iznika simbol su kvaliteta i vrhunske izrade starih turskih majstora. Valide i Atik džamija jedna je od nekoliko monumentalnih džamija iz 16. stoljeća. Tu sam zatekao 3 restauraterke usred važnog zadatka. Teško se oteti dojmu da Uskudar treba puno više ovakvih ruku koje bi sačuvale od propadanja mnoge druge iznimno vrijedne spomenike kulture i historije grada. Srećom, nešto slično se radi i u jednoj od dvorišnih zgrada Beylerbeyi palate na Bosforu. Kažu da posao restauracije ove male kupole traje oko 6 mjeseci. Inače, Beylerbeyi palata je ljetnikovac na samoj obali Bosfora kojeg sasvim netipično čuvaju 2 kamena lava, simboli westernizacije turske arhitekture. Grandiozno zdanje koje odiše blještavilom ponešto iščašenim i neprimjerenim ovom mjestu i podneblju. Ogromna blagovaonica sa najvećim tepihom u dvorcu, ali i omanjim mesdžidom koji se čini kao najtješnja prostorija u zgradi. Bilo je to vrijeme prevlasti materije nad duhom. Kad je o duhovnosti riječ, njen je uskudarski centar šejh dževletijskog reda Aziz Mahmud Hudaji, čiji mezar i džamiju pohode stotine vjernika svakog dana. Džamiju je dala sagraditi Ajše Hanum Sultan, kćer princeze Mihrimah i velikog vezira Rustem Paše. Ovdje su i siromašni nevoljnici vazda nalazili utjehu, a i danas se tu besplatno dijeli hrana i pomažu oni kojima je pomoć najviše potrebna. Možda je upravo duh Aziz Mahmud Hudaija sačuvao i suživot muslimana i pripadnika drugih vjera i pomogao da se prevaziđu historijski sukobi. Jedan takav primjer je i džamija, armenska crkva i sinagoga koje stoje jedna uz drugu i svjedoče da je čovjek jak onoliko koliko štiti slabije od sebe i poštuje njihove svetinje. Ovakvom je stavu sigurno doprinio i Univerzitet Marmara kao islamski institut gdje se školuju budući protagonisti ideja suživota i tolerancije. Islamski institut je mjesto gdje trenutno naučnici iz raznih oblasti svake godine proizvode po 2 toma islamske enciklopedije. Jedna od rijetkih uskudarskih džamija koju ćete naći u zvaničnom vodiču kroz Istanbul je i Yeni Valide Sultan džamija, jedna u nizu majčinskih podignuta 1710. godine u slavu Gulnuš Emetullah Sultan po nalogu njenog sina Ahmeta III. Natpis koji glasi "Džennet leži pod majčinim nogama" nudi zvanični odgovor zašto su sultani gradili džamije u slavu svojih majki. Ova džamija je u samom centru pa ljudi abdestanu koriste za osvježenje i pogodno mjesto gdje se čeka prevoz ili susreće s prijateljima. Još jedna takva džamija iz vodiča, prava ljepotica među džamijama je Mihrimah Sultan. Prefinjenost vitraža i neka ljubka privlačnost interijera podsjeća na kćerku Sulejmana Veličanstvenog, lijepu i inteligentnu pjesnikinju, jednu od najutisajnijih žena Osmanskog carstva. Tu sam imao sreću klanjati džuma namaz i dodatno osnažiti osjećaj ljepote prožet produhovljenošću molitve. Ipak nije sve u Uskudaru sazdano od duha i tijelo valja propisno nahraniti. Na tržnici razgledam tezge koje kao da su aranžirali sve sami diplomirani aranžeri kakve teško nalazimo ovih dana. Ovi će artikli završiti u poznatom restoranu Kanat Lokantasi, gdje je teško izabrati od obilja slanih jela i smjelo zamišljenih slastica. Turska kuhinja je poznata kao ukusna i zdrava. Na svu sreću fast food još nije uzeo maha u Uskudaru. I dok se polako primiče kraj mom boravku u Uskudaru, osjećam bliskost sa ovim ljudima i njihovim gradom. Ovdje će vas neznanac iz čista mira pozvati na čaj, pomoći da se snađete i razgovarati s vama o svemu i svačemu. Samo ovdje, u duši Istanbula, možete sasvim slučajno u nekom dvorištu usred vrelog augustovskog dana naići na djevojke koje sviraju kao da ništa drugo na ovom svijetu ne postoji osim muzike.
Uskudar nije samo najbolji vidikovac na svijetu, nego i svjedok burne historije ovog grada i zemlje. Samozatajan i tajnovit, Uskudar je kao draga uspomena koju se vraćamo kad nas umori kolotečina svakodnevlja. Ovo su duhovne toplice i mjesto svekolikog mira i ravnoteže. Mjesto kojem ću se, nadam se, uvijek iznova i sa veseljem vraćati.